وقت خنيا خنا دمبوش جنة ندلا إيراد ألا نكس أما ينور قلت ملاي رشوق جتلا رشوق إف جالت تولين دياسور أكس أمي فوركونو دياسور أكس أركتاني دياسور مجي فتات جتي خنو بريني وان كنت راخاسا فكاتا ملايت دياسورا جان دياسورا فرنجي مدبادية في الراباستي أسمع روزا فرنجي خلاتو صوت دابور ألا بياربا خلاتو قوتو نور الرادمي إيه والله يولي بياربا تنا مسكينة كمسين قوني يا أورمو what happened قربا فيديو مبوني جي رافو رسن راندو بچا جرابر لبو أرجتاني جبتاني جالتاني بوني ين جارتين ونتاتو جبتاني جالتاني إن شاء الله ماما بيانين جالت أيو إتشا ولس نتي ماما بيان متى رهانت ومنا مراتاتي هنا مالي والله بالله مهما بيان بوني ين منا تنقل چننونوتي دونيتو ما بنا مالي يو إسي مالي جي منا مراتاتي ماما بيان كوبا كبار داورمو كوبا كبار أبو اسمع لين كنا زل جرا والله بالله انتلا يرتي فيديو رافوتي في قربان لالك وفي الدنيا أرمو قوتو لالا جي فيديو سي متنسي والله بالله مكا إلمام مسلماتيف مكا أرموتيف مكا أرمو حرارجيتيف ماما بيانو من فون انتلا سن منابتنو من قلفني والله بالله انقلفتو يا اوكي ابو اسمع خيسن جرتو بر دياسفورا بر ايمانك ابانجي دياسفورا كبجاك ابانجي قربان لا ابو اسمع قربان دابو خدت روزه خدت دلغتو سود افريقيا خنا رادك مو يوغندا را كندا رك في فما سديه غري قربان كل سلانا منك اني سوانا اني اغوني نبر رئيستي توكن بريفه مكور عذابات بريستي الفراباس يعني اما تكدرا غربا ساري سينغيغو اني بريفه نما دي بس بايزو ديرت خيسا يونا بريستي بريفه مور عذابات نما دي بسان دير خبجان غدو فاني بريفه مان رحمت الله غدو فغنا وانا بريسنا انما نمر ندو فين كبج نما واي اورمما اسا دلغو ميديا رتي بيخون نما نمر اكا كوميونيتي تولد في ريسبكتي كباني أنا وأنا مخوفه فتى ولي جاية وتنا ديره جيبوا جاتوا خبجين مساجي سرسرات عندي بسيفين بيا والله لازم أما تجرونا ما فينه أنا نمني دري بيه فيديو نقافتي أنا ما نتيرجني بري فما ساب بوست كده فيسبوك أتياني أصوني نابري سجرو هقول أرك كنا ريفتنا نسأل لا كنا متى خنا جك أبغون أرك أرجتاني أني بيا بقى غفان جلوس تكان صوبمنيان فوتو لينا ما نرجو فيسبوك رافجي ما فوتو دي فدان جاني فوتو كان يام بوست كودا فيسبوك راين كبادي ما فدان نسران سنو ما تبراتيني سنيغالي انتو كو خافان ودو دابتان كايرو خن خيسا غافخان هولا وانيا تو مالي وان دغو مالي مبينه فيديو نسراتين كبغافان انجي اكديراتي مدير دي سلي كن رغتي في رديمه من قدو شيخ شريفة رولي كبي بيان تري جبت خيسا أكام فيديو ديان كم نما كما فريدي بجارة تلفا خيسا براديم يعني سنيقالي أنما بختي ميت يعني نما أجاوا ميت يعني أنجرا أجاوا مودي كبتي ميديارا نقل شوخاتي كانت زك مودي جولي بيارا بارا كبتشو بارنا رتي كبنان نما نكورا فراتول شوخانا جيتين كابسو كده باتي سدي أجندا دنچنة وقاه يا بافته جلا غليا أني ير أصون أستاو ميله يا بس قدار خنا دابي متى قد جبيس نتيونا تشا ساوي إفيدن سين كباني نوتي أمني أورمو كسي أمني أرجع لنا كسي ماما بيان ulama biya kaysa jirtiyo nu ragab de lanu ti maka oromo nu nyaachun da kamnu ti maka oromo hararge nu nyaachun da kamna bayan maka oromo muslima hararge nyaachun da kamnu ti jarti video clip de le de kama sid ira ergitunin jaladani
rahaattiin qabne qaama jaartii tanteetii durriyyee fi singilii hundaan rahaatti godha si qofaa miti saniifuu si fuusisna dhalaa dubrummaa qabdu ta hijaaba firaan fure ta biyya keessa jirtu tana dhiirtii arabaalleen taataaf godhu jirti yoo feete achitti namni waan bareen dhiisu kanaaf mataa kan kee gaqqabadhuuti mama bayyaanii baan mataa kan kee gaqqabadhuuti feemasummaan jaartiin tantee qaama si ummata si baafteetti feemastu qilee sirraa haseentu intala ulamaa yoo taata feete kadhadhu deem biyya keessa ani haga arraasii fi lolaa ture mama bayyaan wallaahi billahi sirra gaxaani si jecha hamaa siin jechaan jiru lan kabajaa obbolummaa kabajaa ummata muslimaa kabajaa ummata oromoo kabajaa ummata harargee yoo eeguu baatte akkana si eessifna walii si hinee mana maraataa si geessina nuti quba qabaadhu takka margasa keessa warraati barsiiftullee akkas jalaa xaraqaman si goona nuti wannummaan ati barsiiftu maali takka masqala poosti godhaa jira guyyaa kana gurbaan kun abbumaa dhaggeeffadhu abbo Asma masqala poosti godhuu jira gurbaan feesbuukatti oromoo laala maama bayyaa waa inni godhaa jiru anjalaayin kaasiniin garsiisa maama bayyaa waa inni godhaa jiru laala kana isaa poosti godhe har'a an jabaannaan gabbee dubbadhe malee guyyaa tokko waa'ee isaarraa dubbachaan jiru laalan argitanii mi guyyaa tokko waa'ee ustaas bayyaan marree ustaas maama bayyaan dubbadheen beekoni arra gurbaan kun masqala kana poostii godhe yaa oromoo muslimaa dhaggeeffadhaa argaa dhageeyaa kunoo gurbaa kana gurbaan kun nama tokko ummanni keenya harargee yoo mucaa kana walitti qabanii hidhanii rifeensarraa haadanii mana maraataa geessuu qabdi oromoon nuti sheekotti maanuusan maanutti usan Jamal Aliyyifaan baabaa miin biroofaan eessa jiran hanga namichi kun taa'ee waan kana poosti godhee ganda sanittiin deeman hunjuu eessa jirtan isin eessa jirtan namicha kana hidhaa fayyaan qabu wallaahi hidhaa rifeensarraa haadamee mana maraataa seenuu qabu maama bayyaan hin ta'u akkanni jaartii isaa tafi kilippii daleeydee namni hundi galgala rahaatti godhuus hin feenu nuti ummanni harargeen fuunu hin feenu tafadeen allatiin fuusifna biyya keessa gurbaan kun wallaahi afaan nu balleessu jira nuti mucaa kana wallaahi oromoo ragaanaa taa nama 300 nas jirtanii ani maama bayyaan kana lolaafiin ture irratti lolaa ture oromoo wallaahi guyyaa tokko jecha tokko quudheef hin beekani ani garuu kalee galgala jaartiin saatun nama kuma meeqa kataa'ee laaluu irratti anaatu godhe isin ilaallatu bagaan godhe dabree jira jaarsi xiyya yokkasin na jaalachuu baatu mirga saatii jetteen talti osoon qaanfatin intalti safuu fixattee jechuudha yoo silaa dhuga dhiira tahee ilma muslimaa oromoo harargee tahee xilaata sadeenitti narraa haaraam qaadii qoreetii haalaa jee gabbu'a silaa arama Mahamad silaa nama akkasii ta'e gabbu'a deebi'ee har'a oromoon na dhiisuu didde jee masqala lama wal jala poosti nu godhee jechuudha ustaasa jettee ummanni keessatti qara'u jiran sinaa kaasu isinii si usaamata jafa laale kaasi maa jettan akka agartaniif na sirra kaayanii kanaafi ummanni keenya ka oromoo harargee Jamal Aliyyifaan ustaas Jamal Aliyyifaan baabaa Sheekh Amiin Biroofaan mucaan fayyaan qabu harkasaa walitti hidhaa rifeensarraa haadaa bakka qilleensi nagarree kaayaa mana maraataa haga fayyee ifarku kanuma wanni jiru biyyee nyaattanii si warrees jalaa kofaltanilleen gubadheen lolu jiran jaaladheen lolu jira isinitti hin fakkaati wallaahi ani ajandaa tokko keessan seenu jeetiin oromoo wallaahi billahi ajandaa meediyaa kana akka kophee udaanii irra ejjataniittiin dheessu jira garuu dhimmi maama bayyaan kun dhimma kiyya obboleessa kiyya meediyaa kanarraan jira akka nama tokkootti yoo nan hin dubbanne namni dubbatu hin jiru ummanni hooloonni meediyaa kanarraa hundinuu mucaa kana qabanii foolootti dalagachuu jiran fiidiyoo irraa arabanii akka meeshaa kaayatanii taphachuu jiran sinii galee badawni wal geesse tun innillee afaan rarraaseeti mana waraabeessaa hunda dhaqeechitti
Harargeen uqaanya isaa nuti diina keenya jala daddamtanii mataa nu cabsuun dhaqqabdu maama bayyaan ganaa garsiis akka rayyoo si agarra si dhumatti mana qabda yoo mana kan kee peejii gurguddaan manirra si hordofu qabda laal tiktookii illee feesbuuk illee mana namaarra deemtee wanni si ashkaraakkaranii waan fedhansee afaanii guuraniif hin jirtu wallaahi dhagee ayyaa oromoo ni hidha mucaa nuti hidhata bakka ni hidhan tasnoo maanatti ergiti geema ana kan keessi khiyyana gubate akka keessi khiyyana gubate wallaahi billaahi rabbiitu na bee khabar guyyuma guyyaan mucaan halayyat deemaa jira guyyaa waan fokkotaa waan isarraan eeggamne waan isarraa hin fakkaanne waan isarraan deemne godhuun qabu kana wanni akkanarraan eeggamu namni keenyaas meediyaa qofaan itti iyyuu hin qabdalla meediyaa qofaan itti iyyuu osoo hin taane mucaa tokko kan maqaa isaa yaamuun feene jira kanarra guyyaa kana bira oole kan waan silaa irraa dhorkuu qabu gosi tokko jira garuu innillee xiyyeeffannaan isaa ajandaa ta'uudhaaf ture ani maqaa isaa yaamuun barbaadu Mahammad Bayyaan dhagaa wal dhageessisaa Oromoo iyya labsa Mahammad Bayyaan suutuma bira dhaqanii qabanii mucaa hidhanii mataarraa haadanii qaamarraa dhiqanii bakka qilleensirran baane geessanii quraanatti qaruu barbaada mucaan sirriin jiru haraamii fi halaal namni osoo barsiisuu ani fiffitiin dalagadhaa namaa barsiisee jechuunis hin taatu waan najai jenne ni janna waan najai je ni janna waan hin fakkaannes walitti hindisu maal bareessan si warri koomantii kuno namoonni waa hubatu jecha sirrii bareessaa jira maayyimi wajjin yeroon qabuun soo kanaaf oromoo waan kana nin dubbadha jeellee ani hedduun irraa if qabaa ture akka nama tokkootti hedduun irraa illee chiif qabaa ture garuu jabaannaan hin dubbadde nuti inshaallah ilma oromoo Harargee ta'e masqala muslima ta'e namicha masqala poosti godhe oromoon Harargee irraa wali cabdee mucaa san qabdee yoon hidhanii yoo quraanatti hin qara'in yoo mana maraataatti hin geessin oromoon hin jirtan jechuudha la ani isinii himeen jira isinitti himeetiin jira meediyaan nun baasu hay bar gurbaan waan sodaatu hin qabu bakka ni jiraami nama arsabar jibbe jaalate intala sanis wallahi billahi Harargee khotteen geessu nuti Mahammad ni hiina akka biraa godhamne kun umrii isaa hidhaata wanni dhufe haa dhuftu abbaa mana kiyyaan waa'ee dubbachaa isaa dhufe jetti gufuun qabanyee kabajaa firra wallaaltee kilippii nu dalee dijaartii teenya taate kilippii qaama mudhii gadi dalee dhiiraa ergiti sanuu abbaa mana kiyyaa itti bar jasbaa dhiirtii Harargee dhalaa dhiirtii biraa laaltu jaartii godhatis hin jaani summi si godha abbaa mana kiyyaan jii Mahammad hin gana jasbaa wanni ayilii qabdisa tun dirqi nama dubbachiisan dirqitti nama dubbachiisan baalagee haibaliin qabne naashidaa dantalli qin barti kule amma klippi bravo arabaaf dalaguun dhabdu bar oromoo qofaame arabaaf illee dalaguun dhabdu wallahi namni hojii